nenjongo. Amen bazalwane. Hallelujah. Izinto that you've been through la kade khona usola unga-understand une-confusion ukuthi what is happening ngempilo yami. Ingoba uNkulunkulu unenjongo. Amen bazalwane. uNkulunkulu unenhloso. Amen bazalwane. uNkulunkulu has a much greater purpose for all of us now. Amen bazalwane. Ukuba khona kwethu la kusafezekiswa kwecebo lakhe. Amen bazalwane. Impilo yomuntu it's all about ukuhamba ufinyelele ecebeni likaNkulunkulu and then you fulfill that purpose. Amen bazalwane. uNkulunkulu is very uyayazi into ayenzayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Uyayazi uNkulunkulu into le wena ongayazi. Amen bazalwane. Sometimes izimo zeke ifike ukhohlwe nayi igama lakho ungazazi wena ukuthi ubani, ukhohlwe identity yakho as umntwana kaNkulunkulu. There are times where you forget, but uNkulunkulu akakhohlwa. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu unenjongo ngawe. Amen bazalwane. uNkulunkulu unenjongo ngathi sonke la ngamunye ngamunye unohlelo oluthile oqondene nawe specifically. Amen bazalwane. Ingakho uNkulunkulu ekudlulise la odlule khona. Amen bazalwane. Ingakho uNkulunkulu ekiyekile wahluleka la ohluleke khona. It because lokho kuhluleka kwakho bekufulfilla uhlelo lakhe. Amen bazalwane. Ukuhamba kwethu emhlabeni sihamba phezulu kwama-footprints kaNkulunkulu. Asihambi noma ukuphi, sihamba la khona ekufanele sihambe khona ngoba uNkulunkulu usihlelela ukuthi sihambe lapho. Amen bazalwane. There are places ocabanga ukuthi wona kwangafanele ube khona kuona. uNkulunkulu befuna ukuthi ube lapho ngoba uNkulunkulu unenjongo ethile. I pray ukuthi sonke la sifinyelele kule understanding ukuthi uNkulunkulu khona ayenzayo. Amen bazalwane. Noma sibone ngathi uNkulunkulu uthule. Amen bazalwane. Noma singabona ngathi uNkulunkulu akasho lutho ngesimo sami, uNkulunkulu akenzi lutho ngesimo sami, uNkulunkulu nje uyithulele. I've been praying, ngithandaza, ngikhala, uNkulunkulu nje ngathi nje uthule. uNkulunkulu bazalwane kwakuthula kwakhe lokho uphezulu kwento ethile. Amen bazalwane. uNkulunkulu ngisho akuthiwa wena ngisho umbone ngathi uthule kodwa khona into phezulu kwayo unento ayenzayo. Amen bazalwane. Khona abantu abake bathi Jesus uNkulunkulu noma engenzanga lutho. Mina angikwazi ukuthi uNkulunkulu noma engenzanga lutho ngoba ngiyazi akaza ngenzi. Amen bazalwane. Ukwi-nature kaNkulunkulu ukuthi enze utho. Ukuthi wena awumboni ukuthi uyenza akusho ukuthi akenzi. Ukuthi awumboni ukuthi uyakhuluma awumuzwe ekhuluma akusho ukuthi akakhuluma uNkulunkulu. So ngifuna bazane sidumise uNkulunkulu ngento ethi enhlizweni zethu uNkulunkulu unenjongo ngathi. Amen bazalwane. uNkulunkulu uyasithanda, he cares. Amen bazalwane. Uyasibona. Amen bazalwane. Ubona our deepest thoughts. Ubona ekujuleni kweinhliziyo zethu, ubona idingo zethu ekujuleni lezi zinto esingakaze siyitshele umuntu ukuthi siyayifuna. He knows ukuthi siyayifuna ngoba uyabona. Amen bazalwane. Amen. Sithi nje uyangazi uyangihlalela ehlolisisa imicabango yami bengikubani ngisengithandwe kangaka izulu.
Yesu Kristu waseNazaretha ukufanele udumo wena wahlatshwa ngenxa yethu wahlatshwa wathenga abantu ngegazi lakho ayade Nkosi ephakemeyo ayade Nkulunkulu wethu siletha izibongo kuwe egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga libo lethu egameni likaJesu yamukela udumo moyingcwele nasekuseni lokufanele ibongo zonke uNkulunkulu wethu onamandla zifanele wena uNkulunkulu ophakemeyo bayede kuwe Nzulu yesimanga siyabonga kakhulu Baba wethu ongcwele. We thank you Jesus. Singashaya izandla enkulu egameni likaJesu.